እዚኦም ካደመንዮም ካብዚ ዓድና ይኮኖም እታ ኸቦብያት እሞን ስብኦም ኣራይ ንዒናይ ወነደኢ ናበይ ከም ዝኸይዱ ናይ هو እንታይ ዓይነት ምስጢር እዩ هو ግሩም ዝኸውን ምስጢር ኣነ ብፍሉይ ሓጎስ ስዒምኒ ኣሎ ንዝመር ኣሎ ዶ ኣራይ ክንዝምር እንዳ ዋዊ stand up ግሩም ምስጢር ኣብ ይሁዳ ኣብ ቤትልሔም ሕፃን ተወሊዱ ብስራት ዓለም ግሩም ምስጢር ኣብ ይሁዳ ኣብ ቤትልሔም ሕፃን ተወሊዱ ብስራት ዓለም ተሃጎሲ ነፍሰይ ደስ ይብለኪ ሎሚ ተፈትሕኪ ካብ ማዕፀንቲ ኢየሱስ ተወሊዱ ኣብ በዓልቲ ተሃጎሲ ነፍሰይ ደስ ይብለኪ ሎሚ ተፈትሕኪ ካብ ማዕፀንቲ ኢየሱስ ተወሊዱ ኣብ በዓልቲ ግሩም ምስጢር ኣብ ይሁዳ ኣብ ቤትልሔም ሕፃን ተወሊዱ ብስራት ዓለም ተሃጎሲ ነፍሰይ ደስ ይብለኪ ግብሪ ዘያብሎስ ስምኪ ከስፈኣኪ ኢየሱስ ተወሊዱ ኣብ በዓልቲ ተሃጎሲ ነፍሰይ ደስ ይብለኪ ግብሪ ዘያብሎስ ስምኪ ከስፈኣኪ ኢየሱስ ተወሊዱ ኣብ በዓልቲ ግሩም ምስጢር ኣብ ይሁዳ ኣብ ቤትልሔም ሕፃን ተወሊዱ ብስራት ዓለም ግሩም ምስጢር ኣብ ይሁዳ ኣብ ቤትልሔም ሕፃን ተወሊዱ ብስራት ዓለም Psalms 46, 1-2. God is our refuge and strength. He is a very present help in times of troubles. Therefore, I shall not fear when the earth gives way and the mountains crumble into the heart of the sea. Luke 34:35. How will this be, Mary asked the angel, since I am a virgin? The angel answered, the Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Matthew 2:10. When they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. Revelations 12:5. And she gave birth to a son, a male child, who was to rule all the nations with a rod of iron, and he John 3:16. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that for whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Amen. Fight the good fight. Matthew chapter 2 verse 1-2. And when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, Where is he that is born the King of Jews? For we have seen his star in the east and are come to worship him.
He is great, and he shall be called the Son of the Highest. Fight the good fight. Luke chapter 2 verse 13. Then see a great company of the heavenly host appears with the angels, God and praising. Glory to God in the highest and on earth. Peace to men on whom his favor rests. We love because he first loved us. John 14:14. If you ask anything in my name, God will do it. Matthew chapter 1 verse 18 to 21. This is how the birth of Jesus Christ came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before she was found to be with child through the Holy Spirit, because Joseph, her husband, was a righteous man and didn't want to expose her to public disgrace, and he had in mind to divorce her. But before he considered this, an angel of the Lord appeared to him and said to him in his dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you will give the name Jesus, and he will save his people from their sins. Psalms 126 verse 3. The Lord has done great things and we're glad. Matthew 5 verse 14. Today is the Thursday. Jesus love me. I love 26:4. Jesus very too. Joy to run the king up by Bethlehem. Jesus love you. Give it to Ella. Ella, have you tried? God is my savior. He will be next to me when I'm sinned. We like Jesus. ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብኡ ከለና እስከንባርኩም የሐጉስ ነገር ይወዶ ኣብ ዒንትና ዞም ናኣሽቱ ቆልዑ ሕጂ እንዳረኣናዮም ከዓብዮም ምዕባይ ይኹነሎም እግዚአብሔር ኣምላኽና ንመስግነካ ኣለና ስለዞም ደሃብካና ውሉዳት ኣብ ቤትካ እግዚአብሔር ኣምላኸይ በዚ ደገርም ነገር ትዕብዮም ኣለኻ ብቃልካ ትኹስኩሶም ኣለኻ እግዚአብሔር ኣቦይ በዘድልዮም ደበለ ኩሉ እስኻ ድማ ብመንፈስካ ክትመልኦም እግዚአብሔር ኣቦይ ጸጋኻ ተብዛሓሎም بقومتك عبيو بطببك عبيو እግዚአብሔር አምላኬ ንቤትካ ድማ ደው ዝብሉ አገልገልት ይኹኑ እግዚአብሔር አቦይ ንጽልይ ያለና እግዚአብሔር አቦይ ተደሃብካና ውህበት ቀሊል አይኮነን እግዚአብሔር አምላኬ ነዚ ክገብሩ ዝኽእሉ ወለድ ድማ እግዚአብሔር አቦይ ካባኻ ጥበብ ይምላአዮም ይወሰኩም አማዓልቲ ማዓልቲ ጸጋ ብዝሓሎም ቀሊል አይኮነን እግዚአብሔር አቦይ በሰባዕሉ ከዓቢ እስኻ ግን ትዕቢ አምላኺኻ እግዚአብሔር አቦይ ረዳይ አምላኽ እስኻ ኢኻ
እነሆ ድማ ኢየሱስ ተወሊዱ ህፃን ከሎ እግዚአብሔር አቦዬ ስድሩ ይከናኸነው ከም ዝነበሩ እዞም ስድራ ድማ እግዚአብሔር አቦዬ ነዞም ቆልዑ እንዳተኸናኸኑ ኣብ ቤትካ ደው ከብልዎም እንታን ናካ ረድኤት የድልዮም ኣለሞን ንወለዶም ድማ ንባርኽ ኣለና እግዚአብሔር አቦዬ ነመስግነካ ኣለና እዛ መዓልቲ እዚኣ ፍልይ መዓልቲ እያ ፍልይቲ መዓልቲ እያ በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አቦዬ ሕብረት ንገብረላ መዓልቲ ስለ ድኾነት ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አቦዬ አምላኽ ክነስኻስ እግዚአብሔር አምላኽ ሰብ ኮንካ ባዕልኻ ወሪድካ ምስ አቦ አታሪቅካና ኢኻ ሞን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነካ ኣለና እዛ መዓልቲ እዚኣ ከም ካልኦት በርዝዴይ ኣኽቢርና ንሓልፍ ለይኮነስ እግዚአብሔር አቦዬ ትኽክለኛ ምርኻብ ትኾነልና መዓልቲ ስለ ድኾነ ነመስግነካ ኣለና ኩሉ ክብረት ንዓኻ ይኹን በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ደሱ እግዚአብሔር አምላኽ ነመስግነካ ኣለና ንዮሴፍ ጥራሕ ኣይኮነን ንሰላሙን እግዚአብሔር አቦዬ ንባረከም ኣለና ዓቢ ጾርዮም ተሰኪሞም ወደለዎም ሞን እግዚአብሔር አቦዬ ነዚ ጾር ከይከብዶም እንታ ንስኻ ነቲ ጾር ተሰከመሎም ኣብ መዓልቲ ጸጋ ኣብዝሓሎም ከይደኽሙ ከይስልኪዩ እግዚአብሔር አቦዬ ስኻ ሓይሉ ኩኖም እግዚአብሔር አምላኽ ካብዚ ንላዕለ ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ንደቅና ክከናኸኑ ጸጋኻ ይብዝሓሎም ባረኮም ኣብ ሓዳሮም ምስኻ ባረኮም እግዚአብሔር አቦዬ ኣብ ዝጎደለ ዘበለ ኩሉ መልአሎም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካብ ቤትና ባረኽናዮም አሜን